follow it back to Skynet territory. And when we get there? Nastavak Terminator Salvation. Pa idemo dalje u novu bitku. Šta je ovo? Helikopter. Kaže, pritisni E i pogledaj. Da, evo ovdje su ovi opet paukovi. Ovo je bilo dobro. Ajde, okreni se, druškane. Neće, on me sad zapazio. Evo ga smo se rešili. Dobre. Evo je još jedan pauk. Moram ovako da ga zaobiđem. Kad bih hteo da se okrene, ali on odmah primeti. Posle nekoliko pucnja vi ga samo šamutite. Mislim ovo sa čmaricom. To je ovdje. Da li ih ima beše još, kako beše ili ne. A, ima li još jedan nove. This is John Connor. We're almost at your location. Got held up by Skynet. Dr. Connor, we got him here too. Be careful. Kad vas lociraju, znači raspale paljbu po vama. Nema više ovih ručnih granata, sad će biti malo komplikovanije da se izvrši eliminacija ovih paukova. Bar ih tako zovu, a čekaj, ova bazuka beše. Nemam ja municiju. Ili imam jednu, da. Jedna raketa nam je ostala. Bam! Da je još jedna. Ukupno da je jedna je bila u cevi, a i jedna je bila. Ajde da vidimo dalje. Oni su dosta nezgodni ako nemate adekvatno oružje. Uglavnom kombinacija je... Ovo je dobro na oružanju automatskom, malo teže. Ja ću ga sada namerno izostaviti. Znači idem sa ovom bazukom da vidim ako slučajno naletim na municiju. Pa da ih ovom bazukom uništavam. I dole još. Obično kažu spider, ja koliko razumem i koliko poznajem engleski, to znači pauk. Pa zaključujem da su ovo nekakav pauk. Roboti koji kao imitiraju pauka. Evo ih opet ove leteće dosad. Jedan je dole ranjen. Vidim varniči nešto. Šta mi je bre samo promašen? Dobro. Bapu bateriju pozadnji. Je. Pogledak.
Ja mislim da bi trebalo da odbacimo ovu bazuku, jer čisto sumnjam da će ovdje naići na municiju za nju. Alright, listen up, everyone. Take whatever you can salvage from the chopper. We gotta move. They'll be back. Salter! Angie! Come on, get your head together. Help the others. Pustit ću da ovaj dio prođe. Yeah, boss. Look after her. We gotta move. Hey there, Angie. I'm Blair. You're gonna be okay now. I'm right here with you. We got company! T-70 coming at us. Wow. Idemo dalje, još jedan pauk. Blair, look after Salter. Ha, dva, ne. Za sad sam vidio dva. Ovo obične automatske puške, njih izbjegavam, jer ništa. One imam utisak kao da su čisto radi reda postavljene, a ova teža, ovo koju vidite na leđima ovog lika sa kojim je upravljam, ona je nešto bolja. A ove obične su dosta slabe. Dobro. Dobro je. Da vidimo. Ostaje ovaj. Situacija se smirila. Ajde bre. Jaj. Iz trećeg, četvrtog pokušaja sam. Ga eliminisao. Ima li nešto od naoružanja? Aha, ovaj lik mi je dao municiju za ovu sačmaru. Where exactly are we going? Head north. Walk all the way home if we gotta. Wouldn't be the first time. Well, we're not going with you. We've got other business here. What kind of business? Only thing left here is Skynet. Some of our men are still trapped in Skynet territory. We're going to get them out. That's a death sentence, Connor. For them and for you. Anyway, I heard there was one of those old resistance outposts nearby. We could resupply there, then head our separate ways. All right? Works for us. Thanks. Idemo dalje. God, how hard these things are to kill. We need to move. Mislim da nas prati, odnosno da me prati jedan Terminator, ovdje će biti gusto, moram u kontraofanzivu. Hala, bije, brat. Sa ovima nema šale. Da vidimo kako ćemo da se izvučemo iz ove situacije. Aha, ovaj pravi nekakve bombe. Da stanem iz ovog zahvala. Ništa. Moram strpljivo. Odbijaju se metkovi od njega. Idemo u glavu da pokušam. Uporno. Deluje kao paralisano. Dobro je. Ovog sam sredio, ovdje nisam još dva da ih ima. Jedna bomba. Ima još jedna. Ala bijala skida energiju. A još jedna bomba. Oštećenje. Dobro. Idemo po još bomb. Evo, ovaj ovdje vidimo oštećen. Dobro je. Nekako smo se izvukli.
Come on, Connor, move! Here it comes! Do something! Još jedan je ostao. And it's down! Ali propade nekud. Let's get out of Čekaj, here! ovdje je mina postavljena. Vrata su minirana. Da, tu. Bežimo. What are you doing? There's no way out of here. Just trust Bežimo, kontraofanziva. You guys buy me some time. Shoot it! Shoot it! Shoot it! Pipe bomb for you, Connor. Povlačenje, da kažem. Keep shooting! Unload everything you got! Ne kontraofanziva, nego povlačenje. Kontraofanziva je nešto drugo. Here you go. Use it wisely. Jedna bomba. Još jedan je ostao štećen. Ajde. Dobro. We got it. Good job, Dobkin. Good job, kaže. Sam, Dobro odrađen posao. why didn't you say something? Dobar rad ili ne znam u kom duhu. Figured you. Koliko Things to razumem. worry about. Don't worry about me. Just keep fighting the fight. Don't let them win. You have my word. Ovo je sve što se tiče ovog dela. Pa idemo na naredni deo u sljedećem video snimku.